Pozdrav burzi, dobrodošli u novi video. Danas vidjet ćemo da pričamo o jednoj neobičnoj stvari o kojoj nisam mislio uopšte da snimam dok nisam za nju otkrio. Tako da, o čem se radi? Znači, kao i svaki dan ja sam razmišljao da nakon onoga svoga prošlog videa snimam neki novi na generalno teme koje inače snimam. Tako da, međutim, prije par dana ja sam scrollao kroz svoje videe i gledao komentare na svojim videima i naišao sam na jednog lika koji se zove Pendy the Gamer. Sada, kada sam pročitao ime, nisam ništa realno posebno mislio, ali mi je bilo neobično što ime zvuči identično kao i moje. Tako da sam odlučio da čisto iz znatiželje kliknem na taj kanal, što ja i nekada volim da radim kada vidim neke pozitivne komentare. Volim vidjeti da li ljudi koji mene gledaju prosto imaju neki kanal, pa sam to i sada uradio i ugledao sam 3 videa koji su imali u potpunosti isti naslov, to jest 2 su imali, ali je jedan imao identičan naslov. Tako da, o čem se radi? To mi je bilo odmah sumnjivo, pa sam odlučio čisto da pogledam te videe i da, ispostavilo se da su iskopirani od riječ do riječ. Sad, ja generalno nemam problem sa kopiranjem, to je stvar o kojoj ne volim često da pričam. Jer za mene kopiranje nikad neko pozajmi nečiju ideju. Jer da se razumijemo, ni ja nisam prva osoba koja je snimala Among Us na kanalu ili Among Us sketch ili nešto je tada bilo poznato, ali ja sam samo pozajmio ideju i možete svuda po internetu pogledati isto na tu temu videe koji su prosto na neki način drugačiji. Jednostavno radnja nije ista, ali je ideja identična. Ja sam u potpunosti, meni je sasvim to ok, naravno kad neko to uradi, a i primjera radi ćete imati sada na ekranu jedan video koji je izašao prije mog, zato što sam ja Among Us u stvarnom životu video reuploadu dan kasnije, zato što sam imao neki problem sa tim videom. Tako da, to je primjer kada je ok uzeti prosto nečiju ideju, ali za kopiranje je prosto za mene kada neko baš od riječ do riječ sve kaže. Tako da, evo, na ekranu ćete sada imate prosto komparaciju o čemu i mislim. I da, ovo nije nikakav video da se pošalje nekakav hate poruka. Naprotiv, meni je zapravo ovo i bilo smiješno kada se vidio. Da, eto, to mi je prosto bilo realno neobično da od svih ljudi koje je mogao da iskopira baš je našao mene, koji ima samo 300 i nešto suba. Tako da, opet, ja sam htio prosto da pošaljem poruku za ovoga lika da je drago mi je što je odlučio da izvuče neku inspiraciju iz mojih videa, ali opet, mnogo je bolje snimati originalan content i da, nadam se da će to i da nastavi da radi kao što je i ranije radio, da prosto snima neki svoj content i ja zaista nisam ljud uopšte zašto se ovo desilo, znači to sam već i do sada rekao i da, to bilo to od mene, nadam se da ste uživali, a i sad ćete da vidite komparaciju mojih i njegovih videa da biste shvatili o čemu pričam. Lopta. Lopta. Išao sam do miše, da uzmem svoja kola, mišo i potpavi, ja ubinem od bola. Oj, dragi mišo, što potpavi kola, on me pitao, može laka kola. Išao sam do miše, da uzmem svoja kola, mišo i potpavi, ja ubinem od bola. Oj, dragi mišo, što potpavi kola, on me pitao, može laka kola. Znači, sam dopan
Čekaj, tiše malo, sad ćemo da vidim koliko ima zaraženih. 30 zaraženih. 30 zaraženih! Čekaj, da vidim koliko ima u našem gradu. A u Prijedoru? 2 zaražena, pa i sam rekao da budete malo tiši. Aj joj. 300 zaraženih. I joj, sačka, a u našem gradu? Ćutite bre tamo. 2 zaražena. Ja ne znam da li ćemo mi ovo preživjeti. Joj, moram mačiti to ovo, čekaj, ovaj čošak je prljav. Sve je puno virusa. Joj. Kad je zadnji put ovo čišćeno? Prije godinu dana, joj, treba više vode računa o higijeni. Joj, moram da očistimo vodu, sve puno virusa. Strašno. Joj, ljudi ne znaju koliko opasno. Čistio to tako. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Got a shorty blog. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Got a shorty blog, had her texting through the